Hi, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namteta ka lola album ya DJ Gift la nga ta kha feature Mr Post leyi nga kuteni. Yeah, so tanihileswi lava follow ku page ra Nghalas Records mi nga mi kha mi swi vona va kha va posta various pictures lava nga kombisaka hayi yi ta kha feature na Mr Post DJ Gift na yin'wana ti-post leyi tanihileswi mi lo vona ku nga tsala ku coming soon. So since I'm not much to say got this video, no, but there's this opportunity to one exposure Nghalas Records. Yeah, so my exposure because you didn't come here to collect them. He didn't very go. He is a good strike you. Nghalas Records. So I know shy layer kun nukuma space shown la video. So ile space ni shikumen. So that I can exposure Nghalas Records. Yeah, so first of all, the double marketing strategy you are the album titaku tanomonde no DJ Gift. The poorly marketed because I'm going to data is zaidi. Pelamina data ya DJ Gift no zero how one guy YouTube. I go without the 25 September. So data I figure it's always vapuringa page even if you got a specific date. I figure about album ita kayo my September so tamaka Steve hack. Like let's be my gang this look. Akura kalna kala get stock album na ya home either on September or October. Ayasho nganda bad love management yako na very poor. I was watch and last data is aitsari one la ku Nghalas Records. Kasukura na montara 6 September. Go mwana nga nzira ka YouTube tani shona ka comment, so I'm not going to confirm if it's true or not. Yeah, shinga sure true but unsure me. And then on the other side, the exposure text ibang at text ka Facebook. So then just one text ko na sa fa tsala ko ba ko respect page ra bona ni nga ko be video ta bona and then tla ni post ka na ka wala nga post ka wala ni post ka comment to fix that. I allow strike and I allow block ko ba friendly warning. Yeah, so ikona ka this pattern ka bien mo ana ko mana ba Nghalas Records. Yeah, vona very Nghalas Records vana the enemies na the YouTuber. That's why mo brand ya bona ai kuleni ndlela life kule yona because va pumala exposure because he ni control ku media va control music but the other YouTubers ni control ku media. It's a fact. Na ko got comments and va byere mara ko ni mbona switale hangofu. So la ba kuntleka sa kona the video temo ko kona la ka page ra bona. Then the video the other thing ateka ngebo like my welding background ka kutlange Mr Post aba alo the tag even then bona ku va na opportunity because va close to Mr Post so ka ba kota ku va ikuma video liya mawona. So that video a nga re property ya bona aba own that video because a nga re original creation ya bona mawona man nga teka music wa bona an teka the short clips data ba ku tenle hi Mr Post mawona. Leswi nga vona va byona ku swi make sense njani Mr ka content leyo ka nga ri ya n'wini. So vedeni swona ku management ya vona very poor khale way before ku va ndlana the fake accident. That's why risimu lera na Monde Roger lera number 2 alero sungula ri trending because va tirhisa accident lera mababa but lera number 2 lera I feel love risimu ra kona a xi trendanga mi nga hi ni veke na short clip wala ka Nghalas Records ka page ra a xi trendanga because va hava marketing strategy ya properly mawona. Na ku hala tlhelo leswi ni ta kuma ku va ha marketing ya strategy because hala tlhelo vanhu the enemies not the YouTubers yini hi control ku media. Yeah, so the enemies na channel ya mina na mai va na manyangadzo so loko zwe va the enemies not those 3 channels okuna ya gone. So Nghalas Records ava improve management ya vona ku swi kota ku famba. So tisipi to fana nge hi ti promoting ande ku endla video ni vula ku ha ita no monda ka humesa risimu ra so nge swi pfune ni ku risimu leri ri va na more exposure because yini hi nga na power. Loko ra mi nga subscribe anta kuma mi click subscribe. Antonio Masinye manjakaze mangutiva usukele kwini asitamalisi leswi hanga naso. Antonio Masinye manjakaze mangutiva usukele kwini asitamalisi leswi hanga naso. Antonio Matuse kama siye mangutiva usukele kwini asitamalisi leswi hanga naso. Antonio Matuse kama